Ubaba uNtobela nensizwa kaNtobela wakufika ubaba sazofika amen ngithi insizwa yakithi kaNtobela amen siyabonga kakhulu sibumthandazo wesabatha inkosi imbusise njengoba ngishilo abantwana baJob uNkulunkulu namhlanje usenamele kulomuzi wasekujabuleni namhlanje nazi insizwa zakhe ezonyazi lensizwa bancane amen konje uyibheka nje abantu bahle labantu bakhonza unyazi amen sizocela ke evumeni uNkulunkulu wamaNazaretha unyazi lwezulu ahlale kubona bakhulume lo uNkulunkulu abaphathise kona banamhlanje bazosipha kona ezintweni zethu amen cela uNkulunkulu ngidlulisele kubona umbhobho bayobonana ke bona bayazana mina kwami nje ukuthi ngisukume sokuphelisa isikhathi amen Nkosi bakusise amen One 57 verse. Amen. Yanibingelela abantwana benkosi egameni lonyazi lwezulu amen Amen. lo guqe phakathi kwenu umfana kaNdwandwe kwaZulu kodwa la ngivela khona ngivela la eduze eThekwini amen Amen. Bantwana benkosi sisenkonzweni yesabatha la khona esizodumisa khona uNkulunkulu nami ke ngiyamnxusa uNkulunkulu omdala wensuku ukuba beseceleni kwami lomzuzu omncane angiphe izwi engingama ngalo phakathi kwenu ngoba uma uguqile bantwana benkosi usuke ufana nomuntu oyinyanga olaphayo usuke ungazi ukuthi iliphi ilizwi okuyilona elingawa elingaphilisa umuntu ngoba lapha asizile ukuzophilisa inyama kodwa kakhulu indaba inomphefumulo amen khumbula lapha ezweni lakithi eyinsizwa ngolunye usuku yathi mayiphuthuma enkonzweni yesabatha isishawe isikhathi enkonzweni yasekuseni yahamba yaphuthuma uma isiqamama ethempelini besibone enye insizwa eyaziyo iyaphuma lapha ethempelini bathi bana khona endleleni bese bebingelelana
kungabikho indaba exoxa kodwa ubingelelane avume lo ophuma enkonzweni lo usaya khona phakathi esontweni. Lensizwa abisiyibuza ukuthi yini indaba ngithi ngiphuthuma umna wethu ngabe ujaheni na uma engaphuma inkonzo iphakathi na. Kodwa bese ethi akusindaba yami le. Ngoba muhle umuntu bangcwele obheka indaba yakhe. Ngiyayithanda indaba yalensizwa ngoba akuzange kube into eyinakayo le. Uma ifika lapha ethempelini igqoka nebalaka uma ufika nawe ulate nami kenzeke ngibe late uyawube ungene esontweni uhlale lapho ungakwazi ukuhlala khona ungabheki ukuthi ubani konje ngihlele eceleni kwakho uzubona inkonzo seyiphumile uthi konje umfuka ngithi lo ngihlele eceleni kwakho uzumbona inkonzo seyivaliwe kodwa lensizwa bangcwele yathi mayihlala phansi uma seyivaliwe inkonzo noma isiya ngasekupheleni yathi mayibheka iyabona lensizwa kade ihlangana nayo ibona iyo lehle leduze kwayo futhi bese inkonzo mayiphakathi lensizwa ayisekho enkonzweni seyayibuza ukuthi lo muntu engihlangana naye ngoba ngimbingelelile wavuma ngempela ngibonile ukuthi uye lo hlele eceleni kwami angimbonanga ebuya ngimbonanga ngena lo muntu ohlele eceleni kwami ubani oba ngimbonile ephuma izivalo inkonzo lensizwa iyibuza lento noma sebephuma ngaphandle esontweni yiyeni lensizwa ebilethe enkonzweni iya kulo muntu iya kuletha isuthi iyayibuza ukuthi hawu ngoba ngidibane nawe inkonzo iphakathi uphuma sabuya phuma njena uma sengibona inkonzweni ithi lensizwa hayi uyangisukela lokho ingenile inkonzo mina ngihleli la lo umbona asimina ubona omunye umuntu lensizwa bese ithula ihamba imaphela inkonzo yasemini ihamba ibheke ekhaya le ndaba esibuya bangcwele indaba yomuntu ngamunye amen singasho sithi besibaningi enkonzweni bantu ababesenkonzweni babili noma bayedwa besenkonzweni le ndaba kusiyona abantu abaningi le ndaba esihamba ngayo lolu hambe esihamba ngalo akusilona uhambo lokuthi namhlanje ngaba ngiye emsebenzini angisale sengiya nje enkonzweni lolu hambe sihamba ngalo akusilona uhambo lokuthi namhlanje angibhizi namhlanje into zami zonke zi-right angisale sengiya nje enkonzweni ngoba nasedrobheni ngithengile kwanele angisale sengiya nje enkonzweni inkonzo lena yabantu abayibophezelayo usuku nosuku ukuthi mina ngathi ngizohlala endaweni kaJobe kuze kuphele kweinsuku zami amen asizile labantu abaNkosi uzochitha isizungu asizile lapha uzobona umngani wakho asizile lapho uzobonakalisa wena ukuthi unamava kangakanani ekhulumeni noma ekubasa enkonzweni kodwa lapho sizokhonza uNkulunkulu amen kuyavuka nje lokho ukuyala kwethu akuyanga ngokukhohlisa nangamanyala ngiyabonga baba inkosi ebuseni amen ethi ngalensizwa mayiphuma bese ihamba ekhaya ilale lokujwayelekile bese afika umlomo ungathethi manje bese afika lo nkulunkulu esemkhonzayo uyazibuza ithi mntanami ubone ethempelini into ongafanele ngabe ngibona ngiyakubona ukuthi uphatheke kabi ngithi angizoyilapha umphefumulo wakho uyambona lo muntu odibane naye wambingelela baba ngiyambona bekuuye lona ongene eceleni kwakhe ethempelini wahlala eduze kwakhe lo dibane naye bekumphefumulo wakhe uthibane nomphefumulo wakhe nomfana kaSibeko ehamba eyaphula izinto zakhe ngokomphefumulo engekho enkonzweni yeSabatha ukuphi wena uyahamba umphefumulo noma hlala lapha nje uyacabanga izinto ocabangayo ukuthi kodwa masibalibani uyosethani nesikolelo sami konje khona ngizohamba nini konje ngiyabona umngani wami awusekho enkonzweni sawuphumile umphefumulo la hlala lapha ithi Nkosi makhosi noma ihlala lapha ethempelini umbona kwakuyinyama engesena umphefumulo amemeza ebusuku nasemini
uyazi ukuthi mawugodla izwi lapho ukuhlatshelwe uyohlabela lapha ngalo ngoba lapha sayihamba izinto zezwe lapha sihlala sisenkonzweni la ukuhlatshelelwa khona usuka hlatshelelwe enkonzweni angazi wena ukuthi uhlabelele ifinga lakhe izolo ugodlayo kodwa ngasendlule lapha asho kunensizwa lensizwa yababuthelezi uma ilapha ethempelini sayibona intombi kosaza lento ethelele bese kuvuka into kuyo bese bexoxa bevumelana ngabavumelana ngakho ngabe ngiyifunda incwadi yeBhayibheli ithi umlomo wakho okulahlayo ithi akusimini indlebe zomlomo ziyafakaza nawe kodwa ngizocela ungayifunda ngoba le nkonzo ngeyinsizwa ngizofisha ngihlele ngezansi ngifuna le ndaba lensizwa bahlele babonane nalentombi bekhona isivumelwano abavumelana ngaso bona bobabili abantu bengazi isingathi lokho enibopha emhlabeni kuyokwaziwa nasezweni lensizwa besisebenzisa igama leli gama elisebenzisayo lihle kodwa lisebenzisa kabi ngenxa yokuzuza ithi le ntombi ngiyafisa ukwakha na umuzi kababa besivuma le ntombi ngoba ilindile ifuna umendo yokuba ingene ithole isikhiya somngene ezulwini lomndeni ngoba insizwa kithi singahlala sanabe kodwa masingeke size sibe naso isikhiye sokuthi insizwa iganwe ingene ezulwini lomndeni nikeze ukhiya wangena ezulwini lomndeni sonke singaphandle ngeensuku zogcina uma ngaze kushaya isikhathi soba sindlule emhlabeni engekho umakoti emzini kababa wakho khohlisa wena lensizwa bese bevumelana baze bahlangane baze bambathe kanti lensizwa kanti lenkosazane inethemba lokuthi lo muntu uzongithatha kanti akekho lapho bese igula le ntombi yendlule emhlabeni angabi khona lo ibekwe kuphela insuku ihlale lesizwe netheze kayisho nasekhaya ukuthi umuntu ebengizwana naye undlulile emhlabeni imfihlo ithi ngoma engivula ngayo lenkonzo ithi ugula kwenhliziyo kubuhlungu kangaka ithi ngibulawa isazelo senhliziyo yami kukhona abantu esinabe esontweni banezinto abayifihlile enhlizweni uthi mayihamba sale qobe iziba ngishekhe nasekhaya kungalungu lutho bakhamba umuntu abe nemfihlo ithi ke lensizwa kwandlula lesithashana samavikanyana yasibuya le ntombi yathi shayela sokalisa libe luhle kakhulu uhambo lwami kodwa ke la ngihlele khona ngilindile la ngihlele khona kangena umuntu ongazange abe nesicabo kodwa ngoba wangithembisa wathi uzongishada namanje ngisalindele bese nyamalala yasebenza lensizwa eMpumalanga yonke into ihamba kahle ithi mayisebenza eMpumalanga lensizwa iyahlela ihlela ekhaya ukuthi mawusondela isikhathi sonyaka bisihamba yocela umakoti ayinandaba nalo ikhohliwe ngamazi washilo ithi ngathi umlomo wakho ulahla kusimini indaba zomlomo ziyafakaza ngawo wenyamalala kwathi nya yasiphinde buya futhi le ntombi yathi Buthelezi ngiyabona ukuthi uyahlela mina ngilindele lapha ngikhona ngilinde ukuthi ushade wahamba Buthelezi wangawalalela amazwi ale ntombi wahamba waqala intombi emhleli waqala kwakuhle waze wagana uButhelezi enalento ayibekile enhlizweni yakhe engazwa umuntu zawushaya kwakuhle waphela nje kumakoti wakhomba ikhanda wadlula emhlabeni yaphinde yabuya le ntombi ngiyamangala uma sewukhona umuntu umakoti oshada naye mina ngilindile wathi mina uzongithatha la mazwi angene ejuleni kwenhliziyo yami ngathi ngesaMpumalanga lensizwa yayisifona fona wami kuphi ngithi mina ngiseMpumalanga ubuya nini ngithi hayi ngisendleleni ubuyayo athi ngosekhaya ngifonele bese fika lo mphethu angikhuluma indaba yakho kodwa ngifuna ukutshela wena ukuthi kudla lapho siyakhona lo hambe silihamba yasilona lokudala uhambo likaNkulunkulu ladinga inkohliso adinga ukuthi ukhuluma into ongayona ngoba umlomo uyadala angazi wena ukuthi unamakhosikazi amangaki nje ohlezi ukhuluma kuwo lamazwi ungawafezi angekho enkonzweni
yokuba kodwa nje ngikhuluma le ndaba. Sasibonana nalensizwa bisinibeka udaba lwayo. Angazi mhlawumbe uyafika ngethemba. Mase ngithi lalela ke insizwa kithi ayikho indlela osofuneka sihambe ngayo manje. Hambe ekhaya yonke labazali. Ukuthi kunomuntu owakhuluma naye lamazwi manje yakuhlupha. Wayiseza cile samncane kodwa sebenza kahle. Engasola lutho drive imoto yakhe nokusho kodwa wayiseza caka kancane ngoba wayimudla lento emphefumulweni nasenyameni. Wangazi uthi uyakhula. Udliwa yilondembeza awufihlile nami engiwufihlile. Ziningi izinto ehlala phezu kwazo kuze kufike umhla wokuphela bese liyimi isango. Ngithi mina lalela-ke. Hamba utshela abazali. Iyodwa indlela yalento ukuthi senze iqiniso. Asinike la khona. Tshela abazali. Uthi uma lapha. Uyokhona umuntu osowahamba emhlabeni. Ngenxa ukuthi ulungisa amazoba. Sahamba sakhona abanye. Sahambe safika ngofakazi angiqamba amanzi. Amen. Abanye abantu bayokhuluma ezinye izinto mabeguqule kodwa ngikhuluma into enobufakazi bayo. Bawa khona kulungile wathi ngoba akasekho emhlabeni angikhipha mfana inkomo ezintathu wenza konke kodwa ngosuku lomshado lensizwa ayithandanga kumagcabu yathi ngcono lomshado usine lesibayeni ngoba enamhlolo ngoba yenzela abantu khona into oyenzela abantu angathi ugcineni kuyobanjwa yena wasina umshado esicabeni waphela wabiwa yonke into yenziwa njengoba ubona babaganana kodwa kuthema konke isikhathi uma indlela yavela le ntombi yathani yabona ukuthi unamahlani ngami sangifikile ngasekugcineni asingabi nevumelano singeyisifese lensizwa washada uqala phansi umshado wami esicabeni kumibhokisi lodwa isina ngoba yayenza isithembiso leso senzayo lesithembiso eminyameni awuboni isiyovela ekhanyeni yenza kanjalo lensizwa ithema isiganiwe wakuhle yaqala into manje izinto zalunga zakhanya izinto ngoba isidlulile lapha ezintweni eyikhulumile zona ake ngibuze lokhu bese ngehlela kanjani imbuzo yami nje mithathu uzongiphendula uyongiphendula ngenhliziyo mawuthanda mangithanda uyongiphendula noma usuku wakho ucabanga inkonzo yesabatha uzalwa ubani mopho umzali wakho uzaleka kanjani uzalwa kuphi uzalwa ubani njengoba seneke lapha nje wena uzalwa ubani umzali wakho uzala kuphi uzala kanjani uphi lapha khona sawenzeni umenzela yini lo muntu okuzalayo khona ekhayeni uyondla yini Sibosise nikuzwile. Ngazikhumbula izeluleko. Akanti namhlanje Ngiyakhetha unyazi lezulu. Amen. Umfana wakambili lo. Intabeni zaseMbumbulo. Ngiphinde ngilikhethe unyazi. Amen. Ngibabingelele abayingcwele bonke ngokuhlukana kwezigaba. Amen. Siyabonga ukuthola leli thuba esiphiwa lona ubaba uMshumayeli. Ibonge namazwi esiphiwa ubaba uNdwandwe esivulela lenkonzo. Ukukhuluma okunjena ke kwenza nami ngikhumbula izeluleko engake ngalulekwa ngazo engazi noma zisekhona neduze nami.
Angazi ke wena njengoba ukhona ukuthi eziluleko wake walulekwa ngazo zisekhona yini eduze kwakho. Uma wenze sethembiso ungaphuthi ukusifeza. Sonke njengoba silapha senze sethembiso. Amen. Safunga noShembe sathi siyohlala endlini yakhe kuze kube sekupheleni kweinsuku zethu. Amen. Ngiyacela Nyazilezulu njengoba ngiguqela ungiphe indlebe zikamoya nenhliziyo kamoya, ngoba uthi uShembe uma ungenazo lezinto ukuba khona kwakhe esontweni kuyafana nje nomuntu kade ehlalele ekhaya. Ngiyazicela indlebe zikamoya ngoba kungakhulunywa kukhulunywe ngiphume ngesinto ezangiphinde into ade ngiyenzile kodwa ngikhuziwe kuyo indaba yesefungo ukuthi usigcine. Ombela ubiza amadoda ake ngihlale sefungweni nami nenhliziyo uthi kulamadoda ngicela nikhethe izinsizwa zikaNkuluNkulu njengoba uNkulunkulu esenikhethile nje fanele nihambe ngendlela uNkulunkulu athanda amanazi ahambe ngayo. Nikhethana umshado wasezulwini nokwabantu. Uthi uDlamini sicela nceke usihlukanisele ukuthi wabantu umshado onjani okaNkulunkulu onjani. Uthi indoda eshade umshado wabantu iba namakhosikazi amaningi. Kodwa eshade umshado kaNkulunkulu uba munye. Nina nikhetha muphi? Base bebuza bathi siyacela nceke usehlukanisele ukuthi ibuphi ubuhle nobubi bale mshado yombili. Uthi uShembe umuntu oganwe unkosikazi munye maningi amathuba ukuthi angene ezulwini, ngoba uthi mehambe emhlabeni bese sithatha inhliziyo yakhe sibeke esikalini sibheke uthando akade ethanda ngalo umkakhe ukuthi lingakanani. Lolo thando lizokhishwa isikali solingaziqhathanisi namuntu omunye. Uthi sibe sesibheka izono zakhe bese sibona bese ngene ezulwini. Ithi kodwa umuntu oganwe amakhosikazi amaningi ithi kubucayi ungena kwakhe ezulwini. Ngisesefungweni ukuthi asisigcine sefunge sisenze noNkulunkulu, ngoba mangingathi ake kuphakamisa abantu abawuhamba u14 kuqala unyaka kuze kuzoshaya manje uApril, mhlawumbe ngababili babe bathathu abahamba uLesine balishaya kwaze ufika manje babili, mhlawumbe abahamba u23 kwaze kwasuka kuJanuary kwaze obi manje babili, mhlawumbe amasabatha bona bangakhi. Uma uhamba uLesine ngoba uyasebenza uluhambo uLesine engathi ungamnika umkhokheli umnikelo waLesine awubiza uShembe ngoba uyofuneka kuso lelo. Ungathi ngoba uyasebenza ulinikele ngoba omunye umama uthi uke waboniswa ebuhleni. Uthi ngithema ngibuka naku iminikelo iyahlukanisa ifakwe ekhwameni isinegama lomuntu igama lomuntu. Uthi ngase ngibuza ukuthi mina ngangalibona igama lami ngoba amakhosikazi wonke lawa engwaziyo. Uthi kwase kuthiwa wena ulinikele uLesine. Uthi ngathi mina ngiyasebenza kwathi wabe mntanami unesikwelete esimile kufuneka usikhokhe. Uthi ngisikhokhile lesikwelete ungasikhokha wasebuya lo muntu wathi kusela u25 rand wayeseqhubeka kahle ke linikele. Ungalibali ukwenza sefungo usigcina ngoba siyokumela ngeinsuku zokugcina. Njoba ngithi bangakho abantu abasigcina yesefungo wasenza ngoba uma uthi uzohlala endlini kaJehova kuze bese kuphele kweinsuku zakho uthi Shembe ngiyoma emthethweni wakho ngiyozigcina zonke izinto ezimisile. Uma ngibuza ukuthi u23 bangakho abawuhambe kwaze washaya isikhathi ngoba ethempelini lethe eMlazi omunye umama wahlala inyanga zayisithupha engayi ku14 mase ezokuthi akaye wayesehamba ngalesikhombisa. Wathi mayefika wawenza uthe mayiselele usuvaliwe iyafika inyanga yeza uthi mntanami ubuyile ku14 uthi baba ithi wenzeni ngigidile baba ngakwenza konke ethi wanikela uthi baba
ithi lalela ke mntanami, umuntu oke walova esefungweni wanga inyanga noma ngabe yinye, wangambikeli umgcotshwa wakhe ukuthi ubekephi uma esefika, uthi umnikelo wakhe uma ingilosi sithatha imnikelo wakhe yawutshinga. Wena unenhlanhla ke, hamba uye kumkhokheli, kwakuse umangithi oyephethe insabalele lapha. Uhambe kumkhokheli ufike umtshela ukuthi ngisho kanje, ufike umbikele kade ukuphi le nyanga ezisithupha, ngoba uzange umtshela ukuthi uphumaphi. Wavuka washona khona ka-M lapho, wafika wathi umkhokheli kufika inkosi kanje kanje, yathi mina nginenhlanhla. Yafika umbikela ukuthi kade ngikephi zonke le nyanga ezisithupha. Ugcine nini ukubika noma la uhambile waphinde wabuya waqhubeka nje. Ithi ke mayiqhubeka mawufika futhi beka isikhwama sakho bese uyoguqa umkhokheli umbingelele. Yathi kuwumthetho. Ayikhulume ngo14 kuphela, ikhuluma nathi ngo23. Yanyamalala insizwa uyibona siqhamuka nje futhi. Ibivakashile. Ngisazonibona, ngisaphila iphinde ihambele. Asingakwenzi lokho. Uthi ke baba mkhulu ke Dlamini ngoba uyabuza lo ganwe amakhosikazi amaningi. Uthi ke mntanami mangabe hamba emhlabeni, ngisho ngabe wenze kahle kanjani kushembe, uthi esithatha inhliziyo yakhe siyibeke esikalini. Siweye bese sibonze lamakhosikazi akhe awu4 awu5 ube wathanda ngokulingana yini. Uthi inhliziyo yokuqala yami kuyathi inkosikazi yokuqala cha isikali sathi 35, kowesibili sathi 45, kowesithathu sathi 50, kowesine sathi 60. Uthi ke iyona ke into eyenza lahleke lokho. Ithi khethani ke namhlanje ukuthi nifuna ukuganwa kanjani. Bahlukana phakathi bathi abaningi cha thina sithanda ukuganwa, sithanda ukuganwa ngokukaNkulunkulu hayo kwabantu. Wayesethatha itshe ushembe wathi bantu abami ngoba ngithe ngisesefungweni uNdwandwe wakhuluma ngaso. Ngoba ke bantwana bami nenzisefungo namhlanje nginithwalisa itshe niyefunga namhlanje. Base befunga. Yabona izwe lisho ushembe liqaphela. Yenze ushembe athi yenze lento. Kanti akasho uthi yenze, ufuna ukubona wena. Bahambile abaningi. Kushumayela insizwa lapha ithi abantu abanemali ake bayeke ukugadla ngemali yabo kwezinye insizwa noma kwamanye amaNazaretha. Yabona uNkulunkulu mayiphila amandla ukuthi ugqoke imvunulo enhle, ugqoke iMnazaretha ebizayo, akungabi isikhali leso sokutshela abanye abantu ukuthi uNkulunkulu abezwa mabethandaza. Uthi lo mayishumayela ungayishumayela into ongayazi. Uthi asisayigqoki le iMnazaretha ishibhile. Sesigqoka le ebizayo thina leyo kuyodla amasa sisayigqoka. Uqamba into yaqanje uNkulunkulu wathi uMnazaretha ngoba ukupha amandla wena. Usugadla kubantu abangenawo amandla. Uthi wena nisayigqoki le iMnazaretha eshibhile yokuyodla amasa. Ngifike eThempelini kuleso nto elidlula uthi ubamngcobo ake ngigqoke nami lo iMnazaretha wami impesheni. Ngithi awusekhona elinye igama. Uthi omunye hayi elinye engatshelwa lona ngithi ngiyawukhipha kwathi ubasazula. Ngathi kahleni bakwethu. Lento leyo ufika imisa umuntu owaqamba lento ngoba ushembe yena wayiqamba igama yonke leMnazaretha yethu wathi uMnazaretha. Zase isuka ke ihlakaniphi seqhamuka indwangu entsha zase ziyothi shembe imvume nayo wathi thatheni bantu ababi. Lokho kwakungasho ukuthi leyo kuqala yayisiyimbi. Asilungise ulimi lethu ungasheshi ukukhuluma kakhulu. Ngoba insizwa ethi bihamba u23 umshumayeli afika athi iNazaretha ligundi. Waphinda ku23 umshumayeli wathi iNazaretha ligundi yayisisuka yakuyena athi umshumayeli mina ngiyisecurity. Manje ubona ngigundile nje umshumayeli ngoba ngiyisecurity. Cha iyambikela bangcwele icathi phela usho kuyena kanti usho umthetho. Ngo23 olandela umshumayeli wathi iNazaretha ligundi yayisihambe enkosini inyanga yezulu. Imifika baba mina ngikundisa umsebenzi. Manje umshumayeli njalo ngo23 uthi iNazaretha ligundi. Yathi ayigunda wena kuzolamba ingane kunda. Kanti insuku zalensizwa seyisondele.
yayisihambe emhlabeni. Ithema ifika ngale yayisimiswa kuthiwa wena wathi uyiNazaretha wasuphulisa efungo wagoda. Uthi baba ngafika kuwe mina. Ngakubikela ukuthi mina ngikuniso umsebenzi. Wathi baba ngifunde kuzolapha ingane ithi make mntanami siyopheka emthethweni. Konje kwakuthiwe ngokugoda. Wayeselashwa ngamazwi athi ashwa inkosi. Uliqaphela izwi inkosi mayithi wenze mayithi ayikufuni futhi ungakwenzi. Kodwa lo ozokwenza ngoba usuzocela ukugada. Base bethwala ke amatshe befunga ukuthi bathe bazoganwa ngokwasezulwini bona. Kwase kuhamba isikhathi wakho thambombela. Isefunga ubaba Ndwandwe wakhuluma ngaso sesiqaphele. Sesohlala endlini kaJehova kuze sekuphele kwensuku zethu. Uma sengilove sabatheni ngisasigcina sefunga. Uma sengiyesitokfeleni ngesabatha ngisasigcina sefunga. Sengiphumile endlini engithe ngiyohlala kuyo. Kwase kufika inkosi ilanga kwakukhona ngakuleli izwe leli. Yayisifika inkosi ilanga bamba umhlangano ayisibiza lawo madoda lawo. Yayisibiza amakhosazana nawahlalisa yathi bantu abami niyabona lawo makhosazana emahle kanjani. Bathi siyawabona Nkosi. Yathi manje ngifuna niwathathe. Bathi baba thina senze sefungo nencebo. Ukuthi siyoganwa unkosikazi munye. Yayisibayeka. Kwadlula unyaka aphinde yabuya. Yabiza lawo madoda. Ufuna ukubona uNkulunkulu uthi uyayazi into oyifungela njengoba silapha siyayazi yiyo. Ngoba kuzoba nomcimbi emzini wakho ufika ugaya utshwala kodwa wafunga. Wathi wena usuyiNazaretha. iNazaretha liyabugana utshwala. Siyithatha pho imfundiso yokuthi sigaya utshwala emzini wamaNazaretha sesikholo sesiphendukile. Ngoba uthi unkala silapha emfuleni inkosi la sishiya khona. Uthi ngibe yiNazaretha for 23 years ngigaya utshwala ngabe kumNazaretha kwathi ungabiye kutshwala ngoba uyotshelwa yibona. Uthi unkala ke ngiqhubekile ngisigaya utshwala kuthe ngo2010 wafika ukhokho wathi mntanami ngifuna ukuzokutshela ukuthi lento othi uyiyona wena uyazi. Awulona futhi iNazaretha na ukwakabi safana uphenduke. 23 years egqoka lengubo njengoba siyigqokile. Mhlawumbe nathi sikakaba mina safana siphenduke. Uthi ngamlalela ukhokho wathi mntana mlalela ke. Umuntu okhetha ushembe kufanele lazi ahlukanise. Uthi wena usaphila impilo ade uyiphila ngale mahlangeni. Wena ukahlukanise. Uthi Mose uyiNazaretha ubugaya utshwala. Uthi la sikhona thina. Salahlwa ngoba sasiphuza utshwala emhlabeni. Samiswa. Sakhetha wena sakufaka la. Wena uyaqhubeka nento eduyenza lapho sadavuza nje. Bathi lalela ke. Yabona wena mawungena lapha endlini uyokwenza umcimbi uthi uzoshisa impepho. Sasiyaphuma sibaleke ngoba wena uzosingcolisa ngalo tshwala bakho. Mangabe wenza umcimbi usukuyidlela nje uyiphela abantu thina sibikho ngoba wena uyasingcolisa. Ngiyambuza ke nkala ima labantu laba babe ngamaNazaretha nibehambe emhlabeni uthi cha. Bangikhetha bona. Bathi lalela ke siyakuthuma hambe ebuhleni ukuthatha imbuzi. Ufike uyocela into yathelelo kushembe ngoba wonile mntanethu. Thina besinomhlangano ukuthi simenze njani lo mfana simfaka entweni enhle kangaka ajika aqhubeka axova udala. Uthi siphume nezwi lokuthi lo mfana njengoba bezophila iminyaka u75 njalo meke wenza umcimbi wagala utshwala bakhe asisusa unyaka owodwa eminyaka ezoyiphila. Uthi ke ngithunya uthi angizokunika lo myalelo namhlanje ukuthi iminyaka u75 obuzoyiphila angayisaba u75 ngoba emva komhlangano esubambile sesimayinaza unyaka wena ngoba uxova udaka usulandela into uNkulunkulu. Unenhlanhla wena khona namhlanje. Ngoba kufanele uthathe imbuzi namhlanje uhambe ebuhleni. Uthi shembe khona abantu ababephuze ekhaya. Ngicela namhlanje ubayekise zonke lezi zinto. Ababezile zizidakanyiswa. Yonke lezinemfu ngicela ubayekise shembe. Ngoba ikulanda la esontweni lento ngoba vele ufika esontweni wahlala wazinza. Khona abantu ababegula uphethwa amadolo namhlanje uyingane ingoba uzange ufike ubalapha abantu bakini ababephathwa yilezifo. Ngeke notshwala bungabukhiphi esontweni uzwe ingane zakho uthi cha ziyaphuza ingane zibiye kutshwala kanti wena awuzange uthi mawufika la wawusuthi bonke abantu ababephuza idakamizo ngiyabayekisa shembe. Ubese uthi mawenza umcimbi bese ubeka lapha idrink uthi nabo utshwala benu ngoba abantu abadala bezwe ulimo olukhulumayo. Wengeke ubaba umbhele kufika udadewabo yisathi ufikile umfowethu mina wathi
awubathola abantwana kunkosikazi wakho omncane ngoba wena ungazomgayela utshwala. Wayesehlala ecabanga iNazaretha ngumgcotsho ngizogaya utshwala. Utheme sephumile wathumela ikhulu 8 esitolo wathatha ojeka ababili wayenza wayeseshona emsamo wakhuluma wathi nabo utshwala bakho baba phuza. Kwadlula insuku wafika udadewabo wathi ufikile umfowethu wathi baze bamnandi utshwala omgayele bona. Hayibonga Nkosi. Cha na uzophuma namhlanje kulento ekubambile ezothi mawukwenzeka mawuhambe emhlabeni ungafiki kokhokho bakho ngoba vela ukazi ubakhiphe ayikho into oyenzile kubona. Into abakulethela yona uyenzanga la kodwa namhlanje uzosizakala. Bathi ke kunkala kusuka namhlanje tshela amaNazaretha amanye afana njenganawe ukuthi awayeke ukugaya utshwala ngoba mayefa ngeke aze angene ezulwini. Inini lawa akwenza khona iNazaretha malihambile emhlabeni kuye lithi ngingenile ezulwini. Lona lithi maligula lithi sengiyababona abahlangabezi bangaki. Sifika kokhokho bethu bebhada utshwala empesi bagayela bona bese bethi hlalani la ngoba aniyazi into esenyenza. Angiqedela la bese ngihlala phansi. Uthi ke ithi inkosi la ngamayisi wabizile lamadoda ithi ke ngihlele sefungweni. Ukuthi masifungile sazi senzani. Ithi iyawabiza lamadoda ibiza amakhosazana ithi manje bantu abami la makhosazana amahle kangaka azothatha ubani. Bathi baba thina senze sefungo nencebo. Ithi awusefungo siyaphuleka yini le sefungo siyaphuleka futhi kusho mina. Baba sebephuma abanye bethi hayi baba thina sowathatha amakhosazana kwase kusala uDlamini yedwa. uDlamini wayazi ukuthi wenzani ngesifungo. Bawathatha amakhosazana baganwa. Wathi mayiphinde inkosi ibuya ithi letha umhlangano kwafika igijima izobika amadoda aye kade thathela amakhosazana ukuthi ayagula enye isihambile emhlabeni. Kodwa impendulo yaphuma enkosini ithi bantu abami nizobika usibanibani nosibanibani. Mina ngenzani ngabantu abaphula isifungo abasenza nobaba. Osiqaphele isifungo senzile noNkulunkulu. Ungasephuli ngisho ngehla ingelosi ezulwini. Ithi ungalilandeli unyasi. Ithi ungaligcini isabathi, ithi ungayi ku14 uyiqaphela leyo. Inhliziyo yakho ngiyayicelela nayo ukuthi njalo ngamasabatha ayibe khona la. Amen. Ngoba kuyenzeka ngempela sibe la ngemzimba kanti kade inhliziyo yahlubuka. Lapha ngasekhaya umshumela umkhizi uthi babe buye esikoleni. Base beya plan ukuthi baye emgidini kusasa inkosi eyiseginyizini inkosi inyanga yezulu. Dala nje impela. Uthi ke bane basine igujini. Baya plana lesemgidini kusasa. Kanti ebusuku lizonetha umfula ugcwala. Laba bawuthuba ngaphesheya laba bawuthuba banganene. Mase kufanele bawele ukhabazela umfula ugcwele bese beyalala. Uthi ke kuseni bese ngicabanga. Ngithi ngeke njengoba sisine igujini nje kuzoshoda lapha. Ayasambi ngonywa ngitshele lensizwa siyowela phesheya phezulu le. Uthi bahamba isikhathi senkonzo siyangena inkonzo yasekuseni yaze yaphuma bengakafiki. UNdwanda uthinte indaba yensizwa yahlangana nensizwa iphume esondweni. Bathi ukhabazela mabese emgaqweni kanje. Base behlangana ngicela ukungaseshi isibongo sayo. Wa mhlambe nezihlobo zawo zikhona. Base behlangana nayo lensizwa nyabe beyosina nayo. Ngithi bawu4. Abawu2 vele sebephambili. Le yodwa ke laba babili sebehlangana nayo. Base bema bayibingelele. Hawu sibanibani. Uyapi na? Uthi hayi mina ngiyagoduka. Hawu njoba thina siphuthume enkonzweni nje. Wena kwenze njani? Uthi mina hayi kade mina ngahlubuka. Ngahlubuka inkosi ilanga mina isebhobhonola. Mabethi bayahlehla iminyaka eminingi sekuzokwahla inyanga yezulu. Uthi lo mina ngahlubuka mina inkosi ilanga isebhobhonola. Akuyona into yamanje manje ngibuza ukuthi ngashiya inkonzo. Uthi ukhabazela sambe sikhabuzele nangegijima impela ushona le. Sifike enkonzweni sifike sigqoke singene ngaphakathi. Uthi ke kwakufanele sihlale la ngoba bese silate. Uthi kodwa
Saqhubeka salapha phambili la sijwayele ukuhlala ngakhona. Uthi masithi siyamfica uSibanibani nangu la. Ulele. Uthi kathi mangithi ngiyamvusa uthi waphuza ingcwele. Mina ingcwele hayibo. Kanti mina bengithi ngiyamvusa ngitshela ukuthi mhlawumbe inkosi uthi waphuza ingcwele. Hayibo Sibanibani. Uthi sase sithuka ilento sokwenze njani uthi babe sebeya kumshumayeli. Umshumayeli yini lento esiyibona? Uthi wathi umshumayeli la ngizokhuluma base beyitshole bese beyibuza lento nangempela yasho uthi cha mina ngiyahamba nje nani ngiyagida nani kodwa mina kade ngashuba inkosi la ngisesebhobhonono kanti babehlangana nenhliziyo yakhe. Ngenzeka inhliziyo isishiya ngempela silapha engathi singayincenga inhliziyo ibe nathi la sikhona. Ngiyabonga bangcwele. Ngiyacela uNkulunkulu lapho ungabe ngakahle khona angithethelele inkosi kusini kuswele. Amen. Ngiyazikhetha ngiyazilosezuleni phambili. Ngiyazibingelela zikwenza izinto enkosini. Ngenxa yesikhathi ngicela ukuthi ngabe ngisahlabelela abantwana benkosi. Siyabonga umshumayeli ithubo sipha lona lokuba sikhulume ngoShembe. Kube mhlawumbe kuzo zonke izinto ezikhona emhlabeni sithanda uShembe maNazaretha. Uyabona nje ngithi uma ngihlangana nomuntu endleleni ebese ngimfaka indaba kaShembe umeke wavuma bese ngifaka kakhulu. Ngoba yikho enye into engiyaziyo ngazi ukukhuluma ngoShembe kuphela. Khona omunye umuntu okekwazi ukuhleba noma okekwazi ukukhuluma izindaba okethi ngisho ngadlula ini lana umuze eqhweba umuntu wesilisa akuhlebise ngoba sewadlula nami sengadlula ngokuthanda uShembe. Amen. Sisendabeni enkulu ke maNazaretha yokukhuluma ngalo uNkulunkulu omuhle lo uNkulunkulu osithandayo unyazi wezulu. Abafowethu abahlala phansi sebekhuluma kakhulu ngabe inkonzo sengiyayona kodwa sebekakhulume kakhulu. Ngiyafisa ukuthi thina kade siyilalela inkonzo sengathi kulokho kade bekhuluma ngakho uma kukhona okugodwa nje okukuthintile phuma khona. Omunye uzothi hawu umfana kwambili insizwa kaNdandi kanti cha uShembe bese efikile. Ngikhumbula inkosikazi emazweni angakithi eyigulelwa ingane maNazaretha. Mina ngale kwaMpunyoni le kwaMpunyoni kude kakhulu mangilana. Le mtuba wena nje umfolozi uziyofika le la ngisuka khona. Le nkosikazi uma igulelwa ingane seyibiza amaNazaretha. Ayafika kaMaNazaretha afika iphathi inkonzo kahle azothandazela lengane. Sekusuma umuntu oyedwa nje usethi cha wena mama lengane ayigoli kambe wena umkhonyana wakho yamguqela yini 1 no 2 yakwenza yini kanje ngeke ngikukhulume ngoba kulingani nami. Yayisihonga le nkosikazi ihleli phansi yasithi ngijwayela kabi mina ungazelaphi mina. Yesiqhubeka lengane ukugula yahamba iminyaka kuthe ku2014 inkosi lapha yalempuze yasuka le nkosikazi iyonyazini lwezulu izobika le ndaba yengane iyafika ke baba izobika ingane seluthi unyazi hawu wena nkosikazi ngafika kini wangedelela wena khona uzoba nebhadi kanti bekukhuluma uShembe ngoba le insizwa kade ikhuluma nje ebese inkonzo angayizwe ethi awu labafana bayadelela kanti le nkonzo uShembe asipha yona maNazaretha isusa umuntu esonweni. Washo njalo uShembe ngosilanga yathi uma uguqa wokhipha isiluleko noma esisodwa nje uze abantu baphile besuke ezonweni abakuzona. Amen. Leyo ngane le yayigula unyazi lwasedikila kanjalo nathi wena wangidelela ngishiya kanjalo leyo ngane ayikho emhlabeni yashona nje ngakho ukudelela. Enye inkosikazi lapha eDanhausen eNewcastle lapha engangihlala khona kwakunengane eyisishosha ingahambi maNazaretha kwahamba iminyaka lengane ingahambi. Ngiyacabanga ukuthi ayisineminyaka eyisithupha yasuka le nkosikazi yalapho nothi wena amakhosazana inkosi seDanhausen sabatheni iyabika akithi baba ngigulelwa ingane ekhaya.
baba lengane ayihambi liyathula uma ulazi ukuthi kwakube ulayini kusukela wona kambe lingena kanje ilayini kambe linikelisa uthi uyakhuluma uthi ungakayiqedi indaba libe libuzo omunye khuluma umntana uthini uthi usakhuluma libuzo omunye futhi leyiziba ke lenkosikazi bese liyabuya uthingo liphinde liqale phansi liyichaze le ndaba baba ngikulelwa ingane ekhaya ihambe luthi uthingo luthi yabona mntanami ngobulana khuluma into esenhlizweni yakho ongakazi uyitshele umuntu uthi uma ungasuka manje ufike ekhaya uyifica ingane isihamba kodwa khuluma lento esenhlizweni yakho manje lapha yayisigoloza yanqaba ngisho ushembe ezoyisusa esoneni yanqaba nje yathula yawonga nje bese lishiya kanjalo uthingo yathi ifike ekhaya kwangaphela insukuzini yahamba ingane ayikho emhlabeni njengoba sikhuluma naye akekho emhlabeni njengoba sikhuluma ngilapha ekuthenini ke maNazaretha mhlawumbe lenkonzo eninayo lapha kuleli thempeli namhlanje bizosusa wena esonweni okusona sengihlala phansi ngoba isikhathi asisekho ngeke ngikhuluma indaba kaShembe nami ezweni langakithi ngoba phela uShembe mkhulu uke wathi omunye enkonzweni yasekuseni umshumayeli wathi uShembe ngoba silana nimbone ebuhleni akekho ebuhleni kuwo wonke lo mhlaba kona kule nkosikazi maNazaretha kulemfunda lapha ezweni lakithi okuthiwa isenyalazi yathi le nkosikazi ikhamanzi yayisiphuma ingwenya yayisimdonsa yangena naye phakathi emanzini wayisekhala wathi Shembe ilokhu imcwilisa lengwenya yashona naye phansi ilokhu imcwilisa lokhu ekhale ngoShembe ngoba kuyafuneka ukuthi noma usosizini noma ujabule bese ubiza uShembe kodwa ke noShembe usenephupho phela baningi ngoShembe Shembe muphi unyaza ngithi mawukhala inyazi lwezulu ungathi Shembe baningi phela nabanye abazenza uShembe yayisele nkosikazi lengwenya yangena naye emanzini yakhala ngoShembe ithi ke lenkosikazi mayichaza ithi kwaqhamuka inkosi ilanga lamalanga ngiphakathi emanzini ithi ayisiqhamuka ihamba nayo ingwenya ithi ingwenya yangidonsa ishona phansi nenkosi ilanga lapha eceleni ilokhu incenga ingwenya ithi hayi mdedele lona umntwana wami ngicela umyeke ingwenya ingezwamshini ishone naye phansi ithi ngiyayizwa yonke inkulumo ekhulumayo iphinde liyincenge futhi ilanga lamalanga lithi ngicela umdedele lo mntwana umntwana wami lo base lidina ke ilanga lamalanga lasathi hayi phela wena uphila ngami wena ungafuni umdedela lo muntu uzokubulala manje kanti onjani lokwazi ukukhuluma nezilwane zingaphansi kwamanzi ake ngibuze nje sizothi umuntu maNazaretha onjani ukwazi ukukhuluma nezilwane okwazi ukungena emanzini asindisa abantu ithi ke lenkosikazi maNazaretha ithi ilanga lamalanga labe seliduba lengwenya lengwenya ifikela ukukhala emehlweni uthi ngangiqala nokubona ukuthi awungwenya kanti iyakhala ithi esingidonsa lengwenya nayo ngikhipha ngaphandle bukululu uthi ngathi mangihlala ngaphandle ngisathukile phela ukuthi hawu sengicishe ngafa kwakhuluma lona ilanga lamalanga lathi hey wena kade ubona ukuthi ucishe wafa phuma manje wami mayibonge inkosi yamaNazaretha amen kusukanye indoda akaDube maNazaretha ngifuna ukukhuluma ngendaba ukuthi onjani kanti lo uNkulunkulu owazi ungena emanzini ngaphansi afika akhulume nezilwane iyasuka le ndoda akaDube lapha ezweni langakithi iyasuka kunomfula omubi lapha nokuthiwa isentshezi kwasekuqhamuka abafana base befuna ukuyiphuca imoto lensizwa base beyikhomba ngezibhamu base bayifaka kulelo hlathi na umfula nayo yamnyama nje uthula uthe du base bathi uyabona ke mfana kaDube ngena lapha emanzini ubhukude noma wenzeni kodwa sizokubulala manje lemoto yakho soyithatha ngeke bephinde bekuthola abantu bakini ithi ngathi ngena phakathi emanzini ithi ngangithi mangiveza ikhanda ngithi ngidonsa umoya ebese bedubula ngebhamu bedubula ithi ngase ngibiza lo Shembe maNazaretha uthi qhamuka inkosi inyanga yezulu yayihamba phezu kwamanzi sebeyitshela ukuthi sebeqedile ngami yase lingozi inyanga yezulu yathi bawenzani umntana bafuna ukubulala yathi lalela ke woza ke landela mina kunesundela likanjeyana yayisithi inkosi sikubambelele kuleli isundu leli ithi umuntu ozokusiza ukhona umlungu lapha ngaphesheya kodwa linda labantu beqale besuke lapha yasinda kanjalo lo nsizwa khona namhlanje
Sengihlala phansi. Bantwana benkosi inhle lento esikuyona. Manazaretha lento esikuyona inhle. Sengathi singangayona. Ke wakhuluma kade ehlala phansi. Namhlanje ushembu ke beke wakhe umthetho ebese kusukuma omunye umuntu abeke wakhe umthetho. Luthe unyazi lulapha nje eNazaretha angayikude. Nathi uyabona umthetho wabekwa ubaba omkhulu. Umuke wawushintsha uthi yazi ukuthi thina boshembe siyaqinana nayo lapha emhlabeni ngoba kweza ngeke size sibonane nawe. Kunemgidi namhlanje kwethiwa umgidi wesilungu umgidi wakwaZulu asazwa uqhamukapi ngoba ubaba omkhulu wayehamba efundisa umgidi wodwa. Ukuhlabelela kwanamhlanje kunezihlabelelo esingazazi ukuthi zahlatshelelwa yini esontweni. Kodwa mawukhuluma ngazo kuthiwa hayi uzohlubuka noma uqhawe. Kodwa luthe unyazi owenza lokho beze bengabonani naye lapha ngoba kwenza ngeke baza babonane naye ngoba uphendula umthetho kaShembe. Sengihlala phansi ngikhumbula indaba yokugcina nje sizobe sengonika inkonzo. Yabona yasha manje phela uma unendaba kaShembe noma uthanda uShembe ukuthi mekhuluma omunye umuntu ushenje lokhu uphenduka wedwa la. Kanti indaba kaShembe seyifuna ukuphuma manje. Enye inkosikazi Manazaretha yangaphezulu la ngakithi le nkosikazi lena ihlusha ingane yayo inamehlo avalekile impumputhe. Yayisihamba iminyaka lokho iphila nalento yahamba iminyaka nayo lensizwa lena sekuyisikhathi sokuthi ngabe manje phela siyagana. Yahamba iminyaka sahamba isikhathi yasuka lenkosikazi njalo yonikela laphana enkosini inyanga yezulu ifika inikele baba nginengane ekhaya yiboni lithi inyanga yezulu inkosi kubusise mntanami uzobona hamba ekhaya ifike ekhaya kuphela isikhathi iphinde ibuye lenkosikazi ithi baba ingane yami lokhu ngabika nkosi namanje ayiboni baba lithi inyanga yezulu inkosi kubusise buyele ekhaya mntanami. Yahamba iminyaka ilokhu ibuya lenkosikazi. Uthe mayifika kokugcina uShembe wayeseyibona inhliziyo yakhe ukuthi awu lo muntu usezohlubana sekukholweni uzogcina sethi uShembe umuntu. Kanti uShembe khona inkinga akayibonayo. Mhlawumbe khona nomuntu angawutholi umsebenzi nje kanti uShembe khona into akayibonayo. Uthi lo ngizomnika umsebenzi bese khohlwa yimina. Abona uShembe ukuthi lo mangeke ngamnika imali uzokhohlwa yimina. Omunye abona uShembe ukuthi uma ngeke ngamnika imoto mhlambe angeke afike ngisho ekhaya uyofa ngayo leyo moto. Ithi ke lenkosikazi ngase ngifika uShembe waseyibona lento ngase ithi inyanga yezulu yasithi lethana amafutha inhliziyo yenkosi usuyibona nje yayisiwathandazela amafutha yayisithi mi hambe ekhaya ufike umgcobise ngalo mafutha azovela kamehla abone. Wafika ekhaya wayigcobisa ngamafutha kwangaphela isikhatsini yabona leyo nsizwa kuthe iseyiqeda ukubona nje kwaphela inyanga ayifikanga ngisho inyanga ezimbili yayisiboshwa leyo nsizwa yaboshwa udili kajele yenza icala ayikho nje ngoba sikhuluma iboshiwe. Kodwa uShembe khona into ayayibona yena ilokhu iza lenkosikazi baba ngicela ukuthi kanti uShembe ubona ukuthi awu lo muntu lo ngizomvula amehlo bese bona umhlaba ukuthi onjani bese enza isono ebese yaboshwa inkosi kusinizwe. Amen. Baphula Mithili ivesi lesithathu esihlabelelweni u-85 abaphula
nami sengibuka isikhathi mhlawumbe ngeke ngisaphakama. Ukuphakama ke sekugunja umgoqo omkhulu kangaka. Umncane kanje okungazi ukuthi uzongena ebese uyaphuma yini wena. Lokhu cele bangcwele umbana kangiphi ngikhona la ngaphesheya eMbumbulu umfundisi umdluli nomfundisi Maphumulo. Amen. Siyabonga bangcwele ithuba esiliphiwa umshumayeli ukuba sikhulume sizingane sikhokhelane noma sikhokhele. Ngiyacela ke nami uNkulunkulu wasebuhleni ukuba angiphe izwi elilodwa ngokuphangisa isikhathi ukuba ke nami ngikhiphe isiyalo. Isho njalo insizwe lihlala phakathi ithi kuhle ukuthi ukhiphe nje isiyalo noma singaba sinye. Ngoba nasenkosini ilanga lamalanga kunendaba umshumayeli njalo mangade ngiguqile noma masikade siguqile sizingane sikhokhelana. Bese siyaphakama athi umshumayeli inkonzo yinhle uma uzophakama bese uyayala ngoba esikhathini senkosi ilanga kwaye kwaphakama omunye umuntu wathi eseyiqedile inkonzo lambiza ilanga lathi yini lena obuyikhuluma phakathi kwabangcwele awubayalanga ngani. Ngiyacela nami ke inkonzo eyodwa nje mangikhumbula wakhe bangcwele esikhathini senkosi ukuthi ngola makhosazane ufika insizwa izobika ithi baba ngingumntwana walobo buNazaretha baba ngiyayihamba inabashu ngikhulele lapha baba ebuhleni. Izobika le insizwa lena ithi baba ngithe ebusuku ngilele ngabona shembe umzimba wami uhlukana nomphefumulo baba. Ithi le insizwa lena ngithe uma ngiqhubeka ngithi ngiyalalela noma ngiyabuka ithi shembe ngibe sengiyabona ukuthi umphefumulo wami shembe awuyi lapho thina maNazaretha ekufanele ukuthi siye khona. Esethi baba ngithe uma ngithi ngiyaqinisela futhi ngiyawubuka umphefumulo wami uthi shembe ngithe uma ngiqhubeka ngase ngibona kwehlika imvunulo shembe yamakhosazane. Ethi baba kodwa le ndaba lena angiyazi ukuthi shembe isho ukuthini. Selithi uthi ngila makhosazane mntanami ukubo lobo buNazaretha uthi baba. Uthi ke ushembe mntanami uyayihamba inwena inabashu uthi baba. Usethi ke ushembe mntanami uma senihlangene nizingane nifike nenzeni. Usethi lensizwa lena ke baba laselithi uthi ngila makhosazane cha mntanami kulungile ungangiphenduli. Uma mntanami ube nenhlanhla uzophila. Kodwa mina nawe asibonana ngalokwelizayo. Esiyahamba lensizwa lena esiphindela ekhaya esiyayibona futhi isiguqile kulo uthi ngona makhosazane iyalibikela ithe uma isathi iyalalela selayitshela ke uthi ngona makhosazane lithi mntanami uma nina nihlangene nizingane uyabona le mvunulo yamakhosazane oyibonile phambi kwakho uthi baba uthi ke le mvunulo leyana uma nina nihlangene nizingane nifike nina none amakhosazane bese esesuka ngalena enansukwini bese eyangale ngemumva komama. Uthi ke le mvunulo leyana ke mntanami ingawe ngithe mina kuthina boshembe asibonana nawe kwelizayo. Mina nawe njengoba silapha nje bangaki asebesukile ngalena ngaphesheya abangalena komama. Isabelo zika Solomon 6 verse 6. Emhleni kaBombela kwakunensizwa. Lensizwa lena yayihamba njena izenzela izinto zasemhlabeni iyona yenza yonke into kuyifanela nje kuyona. Uthe kanti ngenye imini yahlangana nenkosazane yakhona lapha ekhaya kodwa kwakusekuphakameni. Uma lensizwa lena ke iyenza lokho njengoba ngisho ukuthi nje kwakuyifanela kuyona uma kuyintombazane yasemhlabeni kuyafana yasekuphakameni kuyafana kuyo. Kanti izohlangana norongi ngoba izohlangana nentaba yepheza. Uthe lensizwa lena ke isikwenzile lokho wasecunuka uBombela kuyo wase eseyifikela kuyo ngephupho.
Uma uBhombela esefika kuyo ngephupho uthi mntanami abantu abenza ukubi kwintaba yepheza ngizokukhombisa kusukela namhlanje ukuthi thina boShembe sibenze njani. Uma sekuqhubeka isikhathi sihamba uthi safika esangweni lokuqala masifika kulona ngangikhangwa ilangamo ngiseza kude uthi ngakhala kakhulu ngathi baba ngabe sesifikile yini wathi uShembe cha mntanami asikafiki. Maqhubeka lensizwa lena behamba na uBhombela beqhubeka uthi bathi uma sebefika esangweni lesibili wawukhangwa amanzi ayebila uthi baba ngabe singabuza ukuthi ngabe sesifikile yini wathi uShembe cha mntanami asikafiki. Abantu abona amakhosazane bewakhipha emntombini bawo bese bewayisa ngalena ngemumva thina boShembe isango labo liyeza. Mina nawe lokhu nje esikwenzayo isango kodwa lisilindile. Uthi ke uma ke isiqhubeka lensizwa uthi ngathi uma ngihamba sengifika esangweni lesithathu uthi kwakubila udaka ilangamlalo lalikhanga uza kude uthi uShembe ngabe singakhala kakhulu ngabe singambuza baba ngathi ngabe sesifikile wathi uShembe mntanami yebo abantu abakhipha amakhosazane ami ngale ngaphesheya bewayisa ngalena komama bezalana ngomhla kuphela. Ngitole incwadi ihlakazelo zikaSolomoni zingapha ngemuva kuka Isaya. Usathana kwangipha izihlabelelo zikaSolomoni 6:6. Lothi unyazi uma luhleli esihlalweni liluleka insizwa ngithi inkabi sesifungweni. Lethi izinsizwa nomsebenzi lwana zinsizwa ngiubeka kini. Uma kwenzeka unakala insizwa ngokubuza kumina. Baba masithole Siye ngaphi? uthi ke uShembe siye ngaphi isithandwa sakho wena siye ngaphi ngoba wena njengoba nje sewubhuqile lapha namhlanje kunomuntu owamkhipha emntombini bakhe wamshisa ngalena komama kodwa manje wena sewumshiyile namhlanje usufuna ukuyothatha omunye. Wenze njani ngaye? Omuhle phakathi kwesifazana. Manje wena sewumuhle lapha usiyashumayela wena usenza yonke into uyagida uzophatha ngisho nanendweba kodwa kunomuntu namhlanje osakhala. Umbuzo engiyibuza wona uthi uma lo muntu loyana ethandaza noma ecela onyazini bezulu uthini ngawe? Ukuyibuza mhlawumbe ukuthi mekhuluma nje ethi Shembe kodwa ngilapha nje baba usibanibani kade esho uMpondwande uthi amagama akho owawukhuluma kule ntombi lawa asahleli namanje. Kubeka baba Sinyamalele ngaphi isithandwa sakho? Uthi uShembe sinyamalele sayapi leso sithandwa sakho lona uqala sizwa. Ngoba namhlanje siyagida senza yonke into. Uthi ke baba ngiyabona. Uthi ke uShembe ofanele ukwazi insizwa yalokuthi Nazaretha ukuthi uma lo muntu loyana engakalotsholwa engakapheleliswa akufanele ngisho nokugida. Uthi wena awukapheleli ngisho nawe insizwa. Manje sesilapha ke ngithe ngizokhuluma nje kancane bangcwele. Ngizocela nje umshumeli mengisazongivumela. Le ndaba bengiyikhulumile namhlanje iyangifikela ngoba indaba yokuqala ekhulunyiwe obesiphakela inkonzo ukhulume ngokuthi isivumelwano osenze noShembe awusiphuli. Amen. Olalelo noma ozwile ukuzwile lokho. Le ndaba njengoba ngisho lapha naphesheya ngiyikhulumile hlasimbe iyona ndaba le ebefanele ukuthi namhlanje ngiyiphakele abantwana bakhe. Amen. Lapha emzini wasePhakameni ngizoyisho le ndaba bese ngihlala phansi. Emzini wasePhakameni kwakunensizwa eyayisabatha khona. Lensizwa lena kwakuzithole igama layo noma isibongo sayo. Uma ke lensizwa lena ke insizwa ziyashumayezana ePhakameni ziyakhokhelana njengoba nje ntambama isizwe yakokhokhelana khona. Seyashumayela ke izwi noma ivangeli kuthiwa ke uma uyinsizwa yalobuphakama lobufanele
uphelele ugane. Sekuqhubeka ke isikhathi ke nalempela ke lensizwa lena ke leli vangeli selayithinta. Isiyacabanga ukuthi ngoba angisebenzi namandla anginawo ngizokwenza njani. Abaphula imithetho esiyacabanga lensizwa lena ke isiyasuka isiya ephakameni isiyokhuluma nenkosi ilanga lamalanga ithi baba ngiyacela Shembe ukuthi ungiboleke inkomo zakho Shembe ngiganwe. Sithi ke ilanga lamalanga sibanibani ngoba nje wena sithole wena awusebenzi uzoyikhokha ngani. Usethi baba ngithembe intombi yami Shembe. Usethi ke baba uyothi mhlazane intombi yami iseyigana Shembe bese ngithatha inkomo zayo bese baba ngiyibuyisela kuwena. Isithi lensizwa lena ke elangeni lamalanga isiyakhuluma wonke lamazwi lawa selithi ke ilanga sithole isivumelwano osenze noShembe sithole kaSephulo. Usethi baba ngithembe intombi yami. Nangampela usithole bayithatha inkomo kwase esiyanazo ekhaya. Nangampela usithole wasina wenza konke usithole waphelela. Uma ke usithole kuqhubeka isikhathi ubuka newashi iwashi lakhe liyaqhubeka usithole uma umthandazo wakhe uthi Shembe ngiyacela ukuthi uma kufika umuntu Shembe ayiphelelise ingane yami ukuze Shembe ngikwazi ukuthi ngifeze isivumelwano engasenza nawe. Uma kuqhubeka isikhathi ke usithole uthi uma ebuka ingane yakhe usiyabona ukuthi ingane yakhe ayisamile kahle. Isiyithwele. Ithwala njena izokhuleliswa abantu bangaphandle. Osiyasuka usithole ngokuphoxeka kwakhe usecabanga ukuthi kodwa ke ilanga lamalanga ngizolibikela kanjani. Usiyasuka usithole ke wathi uma ethi uyophuma ngesango wamvimba umama ekhaya. Memvimba uthi ke sithole Mondise ngiyacela baba ukuthi ke sike silinde sibone ukuthi lo baba noma lo mfana lona owonisele ingane lena uphelelaphi baba. Nangampela usithole ke walalela wezwa uthe ndangalimbe bengalindele lutho. Wabona ngabantu bebika esangweni sekuzofika lo mfana lona uphelelise lengane yakhe usithole sebephethe zona inkomo. Usithole ke umthandazo wakhe ke wathandaza wathi baba ngiyabonga nakuba ingane yami yona kodwa ngiyabonga ngoba sebeze bafika abantu bezoyiphelelisa. Nangampela ke usithole wayithatha lezi inkomo lezi wayiphelisa khona emzini kwasePhakameni. Nefika ePhakameni usithole usiyacela ke ukubikelwa esihlalweni seliyaphuma ilanga lamalanga. Seliyafika lithi sithole sewufikile yini nazo inkomo zesivumelwano uthi baba sengifikile. Seliyambuza ilanga lamalanga lithi sithole wenze njani na ngoba phela bese ngizwile ukuthi ingane yakho ayisamile kahle sithole. Wathuka. Uthi ke baba nakuba Shembe ingane yami baba yona. Kodwa ke baba lo mfana lona oyonisile ingane yami baba usefikile. Useliyabuza ke ilanga lamalanga lithi sithole uyayifunda yini wena incwadi uthi baba uthi sithole hamba manje uye lapha endlini ebese sithole ngiyacela ukuthi ke ungivulele uDuteronomy 23 evesini lika 18 size sithole ukuthi uNkulunkulu uthini. Ungayilethi inkokhelo kaNondindwa. Ungayilethi inkokhelo kaNondindwa. Nenani lenja. Phakathi kwendlu kaJehova namhlanje sizoya njena esifungweni uthi uShembe nakuba ingane yakho uma yenze isono esifana nalesi nakuba ingasebenza kanjani kodwa uthi uze ungayithathi imali yayo uzonikela ngayo isifungo. Kubeka baba. Ukukhokhela isifungo. Ngokuba okubili lokhu isinenge sokuJehova uThixo wakho. Amen. Siyasuka ilanga lamalanga lithi sithole ngiyacela manje ukuthi ke uthathe lezi inkomo zakho sithole uyiphindise emuva ngoba zingcolile. Uthi ke selithi ke ilanga sithole engifuna ukuthi namhlanje ukwazi ukuthi nakuba wena uyadlula emhlabeni
mina nawe uma sificana ngalena sithole esihobhweni ngofike ngesicishe sithole bese ngiyakubuza ukuthi ziphi inkomo zami Nkosi sendibizwe Siyabonga kakhulu bantwana baJehova. Insizweni zonyazi. Nkosi babusise. Amen. Sizovala inkonzo yasemini ngesiqalelo sekhulu 15 1:15. Inkosi